ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. барномаи навбатии таваҷҷӯҳ манзури шумост. аксари онҳое ки фаҳмида ё нафаҳмида ба гурӯҳҳои ифротӣ шомил шуданд, аввалин шиносоиашон тариқи шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ буд. суоле ба миён меояд ки чӣ тавр нафари бегона тавонист дар фосилае андешаи нафари он тарафи компютер бударо тағйир диҳад ва ба андешаи ӯ ба ақидаи ӯ таъсир гузорад. мо мехоҳем имрӯз дар ин барнома ин масъаларо матраҳ карда бошем ва мавзӯи имрӯзии мо чунин аст: шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ тавр худро аз мубаллиғони андешаҳои ифротӣ эҳтиёт кунем. дар барномаи имрӯза коршиносони зайл иштирок дорам. ҳоҷӣ ҳусайн мусозода, раиси шӯрои уламои динии вилояти Суғд. устод хуш омадед мегӯям. саид нурон саидов, фаъоли ҷомеа, адабиётшинос, устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. хуш омадед мегӯям устод. Фаридун Ҳодибоев, ҷомеашинос, номзади илмҳои фалсафа. хуш омадед мегӯям. ва Мустафо Нураллоев, магистранти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. хуш омадед мегӯям. ва то фурсати матрах кардани саволҳо ман мехостам назари шуморо, таваҷҷӯҳи шуморо ба пурсиши афкори барнома ҷалб карда бошам дар мавриди оне ки мо аз сокинони меҳмонони маркази вилоят бо суоли он ки аз кадом шабакаҳои иҷтимоӣ ё мессенҷер истифода мекунед ва чаро муроҷиат кардем ва ҳамзамон дар поёни он дар қисмати дигар мо як пурсиши афкори дигар телефонӣ гузарондем байни 60 нафар ва зангҳо таваккал буд, аммо нафароне ки масалан бештари онҳое ки пурсида шуданд синну соли аз 18 то 45 сола аст ва андешаи онҳо низ бобати ҳамин масъалаи суоле ки шумо аз кадом шабакаҳои иҷтимоӣ ё мессенҷерҳо истифода мебаред ва чаро. ман мехостам коргардони барнома аворо манзури мо созад. марҳамат. ما استفاده میبریم بیشتر برای ما قلعه ها رسیه فرزنده های اینجا گم میزنیم استفاده میبریم ما رسیه کارزان کنم از صفحه‌های اینترنتی بیشتر فیسبوک رو استفاده میبرم، واتساپ، ایمو، تلگرام، قریب که همش رو بیشتر فیسبوک رو میپسندم، زیرا در آنجا گروه های هستن که بسیار تربیوی، شاعران شعرهای خوب مینویسن، حکایه های تربیوی هست. وایبر، ایمو، واتساپ، اینستاگرام. من با کلاینت ها کار میکنم وایبر نصب میشه. اینستاگرام نمیشه. آدم ها پشتما نازل بی‌معنی شده. اینستاگرام. وایبر. ایمو استفاده میبریم. وایبر، اینستاگرام. تلگرام، одноклассники, وایبر، ایمو. اینستاگرام. ایمو رو. Я тоже ایمو. ایمو. برای چی؟ برای چی ایمو؟ برای قدی همزوبه شدن، قدی آشنا، قدی جورا. همین فیسبوک، اینستاگرام. برای چی؟ وایبر. дар ин пурсиши телефони мо аз 60 нафар сокинони вилоят беинтихоб занг задем. пурсон шудаем ки аз кадом намуди шабакаҳои иҷтимоӣ ё мессенҷерҳо истифода мекунанд. натиҷаи он дар расми зер оварда шуд. фейсбук 14 нафар, инстаграм 9 нафар, одноклассники 2 нафар, вайбер 19 нафар, телеграм 3 нафар, ватсап 3 нафар ва имо 10 нафар. пурсиши телефонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд гирифта шуд. 30% пурсида шудагон аз маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд мебошанд. синну соли пурсида шудагон аз 18 то 45 сола мебошад. ҳамчунин дар шабакаи иҷтимоии фейсбук мо ба ҳамин мазмун пурсише гузаронидем ки аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба хотири истифода мебаред. 56 нафар гуфтанд ки барои огоҳӣ аз хабарҳои дохилу хориҷ, 41 нафар гуфтанд ки баёни фикру андешаҳои ҷолиб ва 33 нафари дигар гуфтанд ки барои суҳбат бо ёру дӯстон. ман мехостам суоли нахустинро аз он суол карда пурсида бошам ки умуман мақсад аз истифода бурдани он шабакаҳои иҷтимоӣ пеш аз ҳама ба чӣ хотир аст? барои мисол масалан аз пайдоиши шабакаи иҷтимоии фейсбук зиёда аз 10 сол сипарӣ шуд ва имрӯз дар сегменти тоҷикӣ ин гӯем шабакаи иҷтимоӣ бисёр маъруфият дорад. аксарияти гӯем истифодабарандагони интернет ҳатман дар гӯем смартфони худашон ё дар компютери худашон вақте шабакаи интернетро пайваст кардан ҳатман ин гуна шабакаҳои иҷтимоӣ аккаунт гӯем аз қайд гузаронда сабти ном кардан.
و تا کجا امروز از شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، اینستاگرام و مسنجرهای ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام مقصد نوک استفاده می‌برند. اینجا یک چیزی دیگر من گفتنی هستم. اکثریت آنهایی که ما پرسیدیم از بس که مثلا انتخاباند که نبود و هر نفری که مثلا روبروی آمان ما پرسیدیم، استفاده برنده ها شبکه اجتماعی را از مسنجرها فرق نمی کنند. مثلا گوییم اونی که اکاونت دارد، گوییم لوگین، گوییم پرول دارد، رمز دارد و گوییم به شبکه های اجتماعی شامل شده، یعنی فیسبوک، اینستاگرام، ادناکلاسنیکی، وکانتاکتی و مثلا ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام این علاقه گوییم به مسنجرها شامل می شود. و من میخواستم همین سوالی که گفتم که تا کجا امروز در شرایطی که واقعا در عصر پیشرفت تکنولوژی، اینترنت، از این چیز مثلا هرگز کنار بوده نمیتواند، اما استفاده مقصدناک اون تا کجا گوییم موافق مقصد به راه مانده شده است. مرحمت، نظر شما؟ البته هر یک چیز دو طرف دارد، هم جانبی مثبتش است، هم جانبی منفیش است. اگر ما همین اینترنت رو جانبی مثبتش رو استفاده برده توانیم، این نورن علی نور. زیرا اگر ما یک کتاب رو از رفته از کتابخانه تا اون که به دست میاریم، ما توانیم در یک چند دقیقه از اینترنت این چیز رو پیدا کرده توانیم. یا برعکس آن است، یک شبکه‌های اجتماعی هست که آنها فقط کار آنها فتنه و بغض و عداوت و یک تفریقه اندازی یا از عقیده مردم سوی استفاده کردن یا عقیده مردم رو مثلا دیگرگون کردن. همه اون البته هدفمندانه است. باید امروز ما کاری کنیم که به منفعتی هم ملت و هم دیار، هم به منفعتی جامعه ما باشد و جوانان ما رو گمراه نکنند. کسانی که داخل اون میشوند، داخل اینترنت میشن، امروز باید احتیاطکارانه این چیز رو یعنی استفاده برن. بله استاد، تشکر استاد عزیز. من نظر شما رو پرسیدم میخواستم وابسته به اون مسئله که امروز استاد اینجا بسیار خوبم گفتن که نفری که خوش به حالش که اگر از اون مقصدناک استفاده برد در اون مثلا منفعت میبیند، و نفری که مثلا هم تو برای ذوق خودش، برای اون که اونجا بینم چی باشد در اومد، شاید در این فضا گم میشود. پس چگونه باید باشد؟ امروز ما تمام تکنولوژیایی که باید مورد استفاده قرار گیرد داریم، متاسفانه ما مدنیت استفاده بری نداریم. متاسفانه امروز جامعه هنوز درک نکرده است که همین سایت ها، همین مسنجر، همین چیزها به خاطر چی است و اصول درست استفاده بری اون از چه عبارت. حتی مردمی هستند تا امروز که وقتی که من حتی یک نفر دیروز یک سوال عجیب داد، یک کارمند یک کارگاه کلام از من خواهش کردن که یک اطلاعات به سایتشان گذارم. من گفتم خب به سایت میگذارم، من اینه به سایت فیسبوک هم میگذارم اگر خواهید. گفتم نه هرگز نه، فیسبوک لازم نیست، همین سایت خودمون گذاره تمام. یعنی این معنی چی دارد؟ اگر همین بحثی صحبتی من و اون کس اگر چیکنه اینجا بسیار چیز. یکم اینکه اون کس عموما اطلاعات درباره سایت ندارن، فقط اون کس وظیفه گرفتن که باید که همون اطلاعات مطابق فرمایش سپارش راهبرشون در سایتی مثلا همون کارگاه جای گرفته باشه. یا فیسبوک رو با اون کس منفی معرفی کردن، یا میخواد منفی معرفی کنه. انا از همین نقطه نظر من گفتم هستم که ما امروز گویا که تمام دستگاه ها، حتی امروز تلفن های بهترین دوران ما، سمارت فون و دیگر چیزها، امروز دسترسی خردترین شهروندها است. شهروندی مثلا 18 سال 19 سال هم امروز تلفن های دارد که چه. لیکن متاسفانه ما بازم تکرار میکنم که از اصول و مدنیت استفاده بری اون کمتر آگاه هستیم. این است پرابلمی اساسی و فکر میکنم که امروز هم برنامه توجه محض به خاطر همین این مسئله برداشت. یعنی همدیگر نفهمی جامعه در تفاهم در جامعه در مورد شناختی سایت های اجتماعی یا مسنجر ها گوناگون است. از این خاطر هم امروز صحبت ما در مورد این مسئله صورت میگیره. تشکر استاد. خب البته اطراف این مسئله بازم سوال ها زیاد است. من میخواستم از شما فریدون هادیبویش پرسیده باشم در موردی که امروز من این پرسشی که نظر سنجی که ما سری راهی بود گذشته از این
телефонӣ ва гузашта аз ин якчанд боз таҳқиқотҳои дигари гӯем сосиологӣ низ ҳаст ки масалан шумо ҳамчун як нафар муҳаққиқ дар ин маврид ҳамешагӣ албатта аз набзи ҷомеа огаҳ ҳастед, гузашта аз ин ҷавон ҳастед ва медонам ки масалан аз шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол истифода мебаред ва дар мавриди масалан инҷа устод бисёр хуб гуфтанд ки то куҷо мо бо шуурона ва бо маданиятона аз он шабакаҳои иҷтимоӣ воқеан истифода мебарем. тадқиқотҳое ки имрӯз дар ҷаҳони муосир гузаронида шуданд, масалан дар ҷаҳони имрӯза беш аз 4.5 миллиард истифодабарандагони шабакаи иҷтимоӣ мавҷуд ҳастанд ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад наздик 2 миллион нафар дастрасӣ ба интернет доранд ва аксари ана ҳамин истифодабарандагони чӣ сомонаҳои иҷтимоӣ ва шабакаҳои иҷтимоиро бештар ҷавонону наврасон ташкил медиҳанд. масалан тадқиқотҳои социологӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳанд ки 53.5% истифодабарандагони интернет ва махсусан бештари онҳо таваҷҷӯҳ ба фейсбук ва одноклассники доранд ки чун ҳамарӯза вориди ин шабакаҳои иҷтимоӣ мегарданд ва боқимондаи он яъне 46.5% он дар як ҳафта як маротиба ва ё 2 маротиба вориди ин шабакаҳои иҷтимоӣ мегарданд. ва хулоса ҳам гуфтан мумкин аст ки имрӯз ҷомеаи мо аз интернет, аз шабакаҳои иҷтимоӣ, аз мессенҷерҳо вобаста ба шавқи худ, вобаста ба рафиқону дӯстони худ ба ин ё он масалан шабакаҳои иҷтимоӣ пайваст мешаванд ва онро васеъ истифода мебаранд. лекин инҷо суоли дигар пайдо мешавад ки аксари истифодабарандагони ин шабакаҳои иҷтимоӣ киҳо ҳастанд? албатта инро мо ба 3 гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст. масалан истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ дар гурӯҳи якум мо метавонем наврасон, яъне хонандагони синфҳои болоии мактабҳои маълумоти миёна, литсею гимназияҳо ва ба гурӯҳи дуюм ҷавонон, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ ва гурӯҳи сеюм миёнсолону калонсолонро мо тақсим кардан мумкин аст. анакнун истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ, ҷавононе ки имрӯз аз ҳамин сомона ва шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд, бо кадом мақсад истифода мебаранд? яъне дар навбати аввал онҳо барои ҷустуҷӯи маълумотҳо, дуввум барои тамошои видеофилмҳо ва роликҳо, барои гӯш кардани мусиқӣ ва ниҳоят бо фоизи паст, яъне таваҷҷӯҳ ба илмомӯзиву ё ин ки ҷустуҷӯи китобу адабиётҳои зарурӣ. асосан ҷавонон бештар аз ҳамин истифода мебаранд. вале тадқиқотҳое ки нишон медиҳанд, агар мо теъдоди истифодабарандагонро аз ҳисоби ҷавонон ба ҳисоби 100% гирем, 33.3% онҳо, яъне 3% онҳо яъне 5.8 соати худро беҳуда мегузаронанд. яъне аз ин бармеояд ки агар 33.3% истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ вақте ки сомонаи иҷтимоӣ ва шабакаҳои иҷтимоиро вақте ки ғайри мақсаднок истифода мебаранд, эҳтимол аст ки онҳо масалан ба гурӯҳҳои ифротӣ ё тунгаро ҳамроҳ шаванд ё ин ки вақти худро бесамар истифода баранд. ин тадқиқотҳое ки шумо гуфтед, ин рақамҳое ки шумо гуфтед дар пояи кадом тадқиқот пажӯҳиш? ин тадқиқотҳое ки гузаронида шуданд аз тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки вобаста ки чӣ гуна имрӯз ҷавонон дастрасӣ масалан ба шабакаҳои иҷтимоӣ доранд, як тадқиқоти бисёр мукаммал гузаронида шудааст. ин бештар аз ҳамин тадқиқот гирифта шудааст. ташаккур. Хуб, Мустафо, шумо як нафаре ҳастед ҷавон фаъол ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ аккаунт доред ва аз номи худатон баромад, номи фейкӣ надоред, бори дорам. ва он масъале ки мо инҷа матраҳ кардем, инҷа устодо гуфтанд дар мавриди он ки то куҷо ҳамсолони шумо аз ин шабакаҳо ва умуман танҳо ҳамсолони шумо, умуман ҷомеа то куҷо аз ин шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо воқеан мақсаднок истифода мебарад? ҳастанд ҷавононе ки умуман истифода мекунанд аз сомонаҳо танҳо барои вақтхушии худашон ё барои вақткушии худашон. мисол ба ягон рафиқаш паёмак менависад, ту хуб, ман саломатият чӣ хеле ин чиз. ман фикр мекунам ин чиз аллакай вақткушӣ мешавад ва вақтхушӣ бошад чӣ хеле ки гуфтем, ҳамин тамошо кардани баъзе видеороликҳо ё филмҳо ё ягон намуди мусиқӣ. мисол ман бо ин чиз гуфтани нестам ки ҷавонон аз сомонаи иҷтимоӣ мусиқӣ гӯш накунанд, видео мисол тамошо накунанд, лекин агар боз самаранок истифода кунанд, яъне ҳамин
аз сомонаҳои иҷтимоӣ, аз месенҷерҳо, аз интернет ва бисёр хуб мешавад. баъд як чизи дигар, чихе ки устод қайд карданд ки қисми зиёди истифодабарандагони ҳамин сомонаҳои иҷтимоиро ҷавонон ташкил медиҳанд ва бе ягон шубҳа ба ҳамон ҷавонон волидони онҳо, яъне шароит муҳайё кардан барои истифода кардани ана ҳамон мисол сомонаҳо ё ки ягон чизи дигар, дар ҳоле ки худи ҳамон волидон аз ҳамин сомонаҳо кам иттилоъ доранд. ва инҷо гап меравад сари тафаккури интиқодии ҷавонон. яъне мисол тафаккури интиқодии ҷавонон агар хуб бошад, онҳо метавонанд ҳамин сомонаҳоро, ҳамин месенҷерҳо ё умуман аз интернет мақсаднок ё босамар истифода кунанд. ташаккур. хуб, мавзӯи саводи расонӣ ин албатта мавзӯи навбатии барномаи таваҷҷӯҳ ҳаст ки мо дар ҳафтаи минбаъда ҳатман сари ин масъала мавзӯъ корбарӣ мекунем. чун устодои азиз муҳтарам коршиносо сухан дар бораи истифодаи мақсаднок бемаврид ман ин масъала гузорӣ накардам, ба хотири оне ки як фурсате шуд. албатта имрӯз вазъият хеле беҳтар аст, аммо мо набояд аз ин гӯем хотирҷамъ бошем, чун ҳамешагӣ корҳои фаҳмондиҳӣ ва гузашта аз ин корҳои таблиғотӣ ва дуруст дар кардани моҳияти ин масъала ҳамешагӣ бояд аз тамоми минбарҳо бояд садо диҳад, баррасӣ шавад. дар як мавриде шуд ки мо як гурӯҳи ҷавонони мо ифротӣ шуданд ва дар оғоз гуфтам ки масалан дастгоҳи асосие ки онҳоро ба андешаи онҳо таъсиргузор шуд ана ҳамин сомонаҳои иҷтимоӣ ва месенҷерҳо буд. ман мехостам аз шумо як нуктаро пурсида бошам. ба фикри шумо ифротиён дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷавонони осебпазиро чӣ гуна мешиносанд? ва устод якбор чун сухан дар мавриди гӯем шумо ки ходими дин ҳастед, барои чӣ онҳо аз эҳсоси динии ҷавонон бештар корбарӣ мекунанд ки воқеан зуд гӯем ба домашон меафтонанд, гузашта аз ин дар фосила мешиносанд? албатта мубаллиғони ифротӣ дар тамоми дунё ҳамаи роҳҳоро ҷустуҷӯ мекунанд ва аслан маънои ифрот аз ҳадду ҳудуд гузаштан аст. хусусан аз дину оин, аз имони мардум ки мардум бисёр инро масалан эҳтиёт мекунанд, мардум эҳсосотӣ мешаванд, онҳо дину мазҳабро истифода мебаранд ва вақто ки як хабарро медиҳанд ва метарсонанд ки агар ту ҳамин хабарро ба дигар кас нарасонӣ, ту гунаҳкор мешавӣ. ин ифротиҳо масалан ташкилоти экстремистӣ террористӣ ҳизби наҳзат дар ҳамон замонҳое ки масалан фаъол буд, ҳоле дар тоҷикистон фаъолият мекард, мегуфтанд ки агар ту дар интихобот номи ҳизби наҳзатро хат занӣ, аз оилат ҷудо мешавӣ, дасти ту хушк мешавад. яъне ин як хурофот буд. имрӯз ҳам яъне он мубаллиғони ифротӣ аксаран аз хориҷи кишвар истода масалан мехоҳанд ки мардумро аз он ҷумла ҷавононро бероҳ кунанду масалан ва як буғзу адовати дохилӣ сабаб шаванд. масалан шабакаҳои иҷтимоӣ ки масалан онҳо ба зарари миллати мо аст, ба зарари дини мо аст, ба зарари кишвари мо аст, монанди паёмнету ахборкому ё гурӯҳи 24 ё наҳзат, ҳамаи онҳо бояд мардуми мо, хусусан ҷавонони мо дарк кунанд, донанд ки онҳо дар тоҷикистон манъ карда шудааст. бо ҳалномаи суди олӣ ташкилоти экстремистӣ террористӣ наҳзат ва шабакаҳои иҷтимоии онҳо манъ карда шудааст. با آنها مناسبت کردن، لایک گذاشتن یا جانبداری کردن، این البته با آنها همکاری است. یعنی این جنایت حساب می شود. باید این رو جوانان ما درک کنند، خصوصا با دین و مذهب و ملت. وقتی که انسان ملت خودش رو فکر میکند یا دین خودش رو، مذهب خودش رو فکر میکند، اگر یگان عقیده احساساتی پیدا شود و به مثلا مراجعت شود و جواب بدهد. اکنون باید ما امروز اگر
مقاله هایی که مثلا فتنه انگیز و درباره تاجیکستان و درباره مثلا دولت و دولتداری ما و درباره استقلالیت ما و درباره پیشروی حیات ما مثلا اگر فکری منفی باشد باید ما البته جواب دهیم. کی نباشد؟ خادم دین یا مثلا اهل علم و معرفت یا مثلا جوانانی که در شبکه‌های اجتماعی هستند باید آنها جوابی علمی دهند. بله تشکر استاد عزیز. من یک نکته رو از استاد سید عمران سیدوف پرسیدنی هستم. اینجا استاد یک نکته عجیبی گفتن و من برای خودم یک کلمه که قید کردم. همین ویروس مثلا حاضر همین گویم ویروسی کووید 19 تا اون زمانی که واکسن اون اختراع نشود مثلا هنوزم شرط احتیاط مهم است. و دیگر اگر ویروس ها آید همیشه که میگن که اون جسم یا ارگانیسمی که مثلا ایمونیتی بلند دارد یعنی مسئولیتی بلند دارد حتما وی میگرداند. یعنی استاد خان درباره گویم مبلغان اندیشه افراطی به مانند ویروس است. می آید برای اون نفر و هر نفر تاثیر گوناگون دارد. اونی که مسئولیت دارد یعنی ایمونیته دارد. ایمونیته ما اینجا هم تو گویم به شکل تمثیل ابراز میگویم که این دانش. استاد من میخواستم نظر شما رو که مثلا چگونه در آغاز گفتم که چگونه در فاصله میشناسد به گذشته از این اندیشه اون که امروز برای جواب دادن واقعا ما باید دانشی مکمل داشتن درکار در اون که به تومه اندیشه های گویم غیر آنها گویم تندگرای آنها نشود. خب تشکر. اون نفری که با سایت های اجتماعی کاربری میکنن هر نفری که امروز روی ما نشستن البته اینترنت دارن با سایت ها سر کار دارن یا با مسنجر سر کار دارن باید به یک نکته سخت اعتبار دهند که وقتی که اونها از 100 نفر تا 5000 نفر دوست دارن مثلا در یک چیز سایت اجتماعی باید از بین اونها اون نفرهایی که واقعا چهره اصلی دارن اونها را تمیز کنن. مثلا اینجا سخن درباره فیک ها میرود. فیک ها هم دو نوع میشوند. فیک های هستن که فیک های مثبت فیک های منفی. بعضی نفرهای فیک دارن ولی اونها افکار عقیدی درست دارن با بعضی از سبب اونها اسم خودشون نمیتونن مثلا باز کنن ولی با بحث ها همراه هستن ولی همیشه که نظری مثبت دارن. لیکن اینجا فقط درباره الهام جان سخن درباره فقط مثلا چی گویم هجومی افراطیانی سیاسی یا افراطیانی عقیده نمیرود بلکه اینجا باز یک چیزی دیگر هم هست. کمتر کسان نه کمتر از اون نفرهایی که به این افراطگراها دچار شدن بسیار نفرها به چی گویم به انحصارات مالیوی هم روبرو شدن. مثلا در سایت های اجتماعی نفرهای هستند که با نامهای خارجی یا با بعضی فیک های خاصه میبرایند و فکر خودشون میگن مینویسند که من مثلا در فلان بانک فلان قدر پول دارم اون فقط من تو گرفته میتونیم اگر تو برای گرفتن کمک رسانی 50% تو میگیری 50% من. مثلا به همین چیز اون نفری که باور میکند و حتی اسپی اجرای همون کار میرود پس اون نفر واقعا هم چه خیلی که شما دارید تماما ایمونیتیت ندارد تماما دانش ندارد. این اینجا سوال کردید که اونها چگونه میتوانند همین نفرهای ضعیفه اندیشهشون کوتاه بغیر از این یک چی گویم دانشی کذایی ندارن چگونه میوبند. در این مورد برنامه ها کار میکنن. برنامه ها زینه به زینه هستن. برنامه هستن که اولین برنامه اونجا شاید که اون من سخن درباره دین او این اون من نمیرود. همین خیلی پروژه هستن که اون پسیخولوژی نهایت مقتدر کار کردن و اون میپرتن همین خیلی مانند اون که مثلا امروز ویروس پهن شد اون نفری که ایمونیتش سوز بیمار شد اونها هم پهن میکنن. یعنی اونها ضمناً درباره اون نفری که اون طرف کامپیوتر یا تلفن نشسته است یگون خیلی معلوماتی مکمل ندارن. اونها این خیلی امکان هم ندارن
ҳатто назарандешӣ назарсанҷӣ масалан як нафар донишҷӯи ки дар шаҳри хуҷанд мехонад чӣ тавр метавонад аз Сирия ё масалан аз Ироқ истода уно омӯзад. ана ҳамин барномаҳо кор мекунад. вақте ки аз якум аз дуввум мегузарад он вақт онҳо аз байни он нафарҳо худашон бармегузинанд, мефаҳманд ки яъне ана ҳамун чӣ мегӯянд он нафаре ки дар сайти иҷтимоӣ нишастааст метавон аз байни онҳо интихоб мекунад, пас идом медиҳанд. яъне инҷа як барнома аст, барномаи хосаи психологӣ мегӯянд, барномаи хосаи иҷтимоӣ. барои ҳамин дуруст аст, барои ҳамин он нафаре ки вақте ки менишинад имрӯз вазифаи мо чӣ? вазифаи мо он аст ки ҳар нафаре ки мешинад падар модар ё устод бояд бидонем ки ту вақте ки менишинӣ рӯбарӯи як масалан интернет ё тӯи телефонат ту вақте ки назар мекунӣ ту бояд донӣ ки дар рӯбарӯи ту ҳазору як хел инсонҳо, инсонҳои хуб, инсонҳои бад, инсонҳои бадандеш, инсонҳои ифротгаро бояд онҳо инро донанд. акнун барои тамиз кардани он акнун чӣ хеле ки шумо гуфтед инҷа ақл, дониш, фаросат лозим аст ва ина фақат тавассути тарғиб, тавассути гуфтан ва тавассути нишон додани воқеан ҳодисае ки ба вуқӯъ пайваста асту ба бало гирифтор шуда аз як ё ду нафар онҳои мо метавонем бедор кунем, вагарна дигар роҳ нест. мустафо шумо чӣ назар доред? ба андешаи ман асосан ҷавононе ки осебпазир ҳастанд худашон кӯ, яъне инҳо бисёртар муҳоҷирон ки ҳамеша дар интернет ҳастанд қариб ва нафароне ки дониши ё савияи донишашон аз ҷиҳати динӣ паст аст, чунки мардуми мо ҷомеаи суннатӣ аст. мо ин пӯшида нест ки нисбат ба китоб, нисбат ба ин ба мулло бештар мисол эътимод дорем имрӯз ҷомеаи мо ва ин гуна ҷавонон ман фикр мекунам ки нисбатан ё ки тезтар худашонро гум мекунанд, дуруст истифода карда наметавонанд ҳамун сомонаҳои иҷтимоиро ва ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳое ки мисол мамнӯъ аст ё ки ба ҳамун ифротиён пайваст мешавад. ман як саволи дигар, шумо ҷавон ҳастед, вақте бо ҳамсолони худатон ҳамсӯҳбат мекунед дар масъалаҳои динӣ, вақте ягон чизе ки масалан хусусияти провокатсионӣ дорад агар мегӯед ҳамту барои санҷидан эҳсос мекунед ки онҳо масалан ҷаҳлашон меояд ё қаҳрашон меояд, ин аз чӣ аст? ин аз чӣ аст? Ба андешаи ман ин аз ҳамин дониши кофии динӣ надоштани онҳо аст якумаш ва онҳо имрӯз ба андешаи ман мо динро хеле хурофот кардаем, яъне хурофотош зиёд ба андешаи ман, шояд нодуруст, шояд дуруст ва онҳо низ як аксуламал нишон медиҳанд ва имрӯз ман чиро дарк кардам ҳамчун ҷавон, мисол баъзе муллоҳое ки мо дар ҷомеа дорем бештар ҷиҳати манфии вай гӯем, мисол динро барои мо тарғиб мекунад, яъне чӣ хел ин кор нодуруст, ин кор хато, ин корро кунӣ фалон чиз мешавӣ, мисол ин кор бояд накунӣ, фақат накунӣ, яъне бояд ҷиҳатҳои албатта вақте ки мисол як дини шуд новобаста аз кадом дин буданаш ва ҷиҳатҳои мусбии хеле зиёд бояд мисол дошта бошад ё ки вай ман фикр мекунам ки ҳамин чиз бояд байни ҷавонон тарғиб карда шавад ва то андозаи савияи дониши ҷавонон, савияи дониши динии ҷавонон барои ба ҳар гуна ҳизбҳо ё ки ифротӣ нашуданашон баландтар карда шавад. ташаккур. ман аз Фаридун Ҳодибоев мепурсам, волидон барои фарзандони худашон ҳамешагӣ шароит месозанд. имрӯз барои он ки дар ин фазо мо гум нашавем, аввалин қадаме ки гузошта мешавад, қадами дурусте ки гузошта мешавад, ин пеш аз ҳама оила аст. мо дар барномаҳои қаблӣ ҳам гуфтем ки нафари гӯем гумроҳ шударо аввалин маротиба дар оила аввал эҳсос мекунанд, баъд вақти бетарифӣ кардан вай ба ҷомеа мепайвандад ва зарараш аллакай ба ҷомеа ба дигари атрофиён мерасад. ман мехостам назари шуморо атрофи ин масъала пурсида бошам. ташаккури зиёд. воқеан ҳам дар урфият ҳам мегӯянд ки фарзанд дар оила вақте ки падару модарро мебинад ҳамчун оина аст, яъне падару модар барои фарзандон ҳамчун оина аст. ва аз ҷониби дигар тадқиқотҳое ки имрӯз социологие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуданд, наздик 70% дар умум истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ин бештар аҳолӣ ё қишри шаҳрнишин ҳастанд ва 30-35% боқимондаи он ба аҳолии деҳот рост меояд. воқеан ҳам шумо дуруст қайд кардед ки яъне волидайн, яъне падару модар барои фарзандон, барои ба камолот расиданаш, барои хушҳолиаш дар ҷашни зодрӯзаш ё ин ки барои ҳавасмандии онҳо масалан
تکنیک مثلا کامپیوتر، پلانشت یا اینکه تلفنی موبیلی یا دیگر تجهیزات‌های تکنیکی رو خریداری میکنن و برای به خاطر خوشحالی و رشد کردن فرزندان. و ما نمیدونیم که وقتی که به فرزند ما چون این تکنیک و تکنولوژی اطلاعات رو هدیه میکنیم، یعنی اونها چگونه اون رو مقصدناک و یا برای منفعت اویله، برای جامعه و برای دولت و ملت مثلا استفاده میبرن، برای ما ناعیان است. پس در اینجا ما نمیتوانیم که مسئولیت پدر و مادر رو پره، یعنی عزیمه مثلا نظارت فرزندان رو عزیمه پدر و مادر گرفت. در اینجا البته باید پدر و مادر نیز از همقدمی باید زمان باشند، باید که از همین تکنیک و تکنولوژی های اطلاعاتی مثلا برخوردار باشند، هرچند که برخوردار نیستند اما باید که دانند که و توسط شبکه های اجتماعی با کی همصحبت است، با کی همنشین است، یعنی که کدام مثلا صحیفه ها یا با کدام گروه ها شامل شده است. اگر ما ببینیم که امروز در زمان معاصر بسیار گروه ها و حزب و حرکت هایی هستند که با قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان همچنین که حزب های اکستریمیستی و تروریستی اعلان کرده شده است. امروز آنها چقدر که در اینجا یادآور هم شدن، در مرحله های انتخابات بسیار در داخل کار میکردن و امروز که همچون اکستریمیستی و تروریستی که اعلان کرده شد، آنها امروز برآمدن به خارج کشور. امروز آنها برای پیدا کردن رابطه با اهالی کشور توسط همین شبکه‌های اجتماعی کوشش کرده ایستادند که جوانان ما رو افراطی کنند، مرحله به مرحله، آهسته آهسته، ذره ذره، قدم به قدم آنها نزدیک شده همین قشر آسیب پذیر جامعه ما رو به دام خود کشند. استاد در اینجا بسیار نقطه مهم را تاکید کردند که شاید در قفای آنها روانشناسان مشهور باشد که در نوبت اول آنها خود را همچون تروریست یا همچون اکستریمیست معرفی نمیکنن. بله. آنها یک اول رفیق، همچون یک دوست پیوست میشوند توسط شبکه‌های اجتماعی، آهسته به سخن گفتن و پیشنهاد و تکلیف پیشنهادهای آنها میپذیرند و با جوانان ما، با مردم ما ضرور است که سواد، یعنی معرفتی چی دینی است و یا چی معرفتی خود را یا یک زیرکی سیاسی را از دست نداده، آنها باید که مبارزه بر ضد این گروه ها نشان دادن ضرور است. چون که آنها بسیار اندیشه های ساکنان گوناگون را چی در مهاجرت است چی در داخل است همه آنها رو میبینن و در نتیجه آنها چیکار میکنن؟ همون نفری که آسیب پذیر است و همون نفری که جانبدار آنها است در با همونها تماس گرفته، در به دام خود کشیدن و اکثریت همین نتیجه های جوانانی که امروز گمراه شده ایستادن مس توسط همین شبکه های اجتماعی انجام یافته ایستاده است. پس میتوان در خلاصه همین را گفت که پدر و مادر، والدین باید که در برابر تربیت و کمالات فرزند باید که نظارت فرزندان را و استفاده مثلا شبکه‌های اجتماعی را از جانب فرزندان نیز زیر نظارت خود قرار بدهند و آنها را در زندگی و به راه راست هدایت کرده باشند. تشکر. من می‌خواستم در انجام برنامه فکر اندیشه‌های شما را در مورد اون که ما چیکار کنیم که واقعا همین شبکه‌های اجتماعی یا عموما سامانه‌های اجتماعی و عموما اینترنت رو متوانیم به منفعت خودمون استفاده بریم. نسل کلانسال گوییم چندان از این گوییم تکنولوژی از گوییم تمام جزئیات‌های آن آگاهی ندارد. نسل میانسال به هر صورت آگاهی دارد و در مورد خودش. نسل جوان بسیار فعال است، اما فعالی او گاهی گوییم بیشعورانه نیست هست که مثلا گوییم جایی که می رود شاید قدم ناسنجیده میگذارد و همین ناسنجیده گذاشتن او را باید نفرانی گوییم آگاه کلانسالان باید شناخته توانند که او را اصلاح کرده باشند. و مثلا اینجا بسیار خوب هم گفتن که امروز برای تاثیر گذاشتن از بیرون مثلا راه و وسیله می جویند. پس ما در داخل باید کاری را انجام داده باشیم که واقعا توانی جواب دادن و مقاومت نشان دادن در ما باشد. من می‌خواستم نظر شما رو، پیشنهاد شما رو در انجام برنامه پرسیده باشم. مرحمت. باید امروز جوانان ما احتیاط باشند و هر خیلی شبکه‌های افراطی در آمده با اون داده نشوند. بعضی جوانان هستن که از صبح تا بیگاه مثلا در سر کامپیوتر نشسته وقتی خود را میگذرانند. این عمر انسان غنیمت است، باید عمر را غنیمت دانست و در شبکه‌های اینترنتی یا که در کدام سایت نباشد باید انسان یک چیز رو
منفعت اگر برای خودش باشد، منفعت علمی باشد، از آن استفاده برد. با بازی و مثلا اون چی که برای ضرری وی هست از فحش و فاحشه و دیگرها باید جوانان ما خودداری کنند. یعنی حیات پیش می رود، باید ما از اطلاعات با خبر باشیم، فرقی همان حق و باطل رو جدا کرده توانیم که کدامش به منفعتی همان عائله است، به منفعتی همان جوان است. شبکه هایی که امروز در تاجیکستان ممنوع است، یعنی منع کرده شده، باید آنها همکاری نکنند، باید کتابخوان باشند. البته از شبکه های اجتماعی که به منفعت از آن استفاده برند، فقط عاقلانه استفاده بردن این بهترین کار است. تشکر. استاد عزیز، نظر شما؟ اصلا از اینترنت، از سایت های اجتماعی، از استفاده کردن، از داخل شدن، کاربری کردن، اصلا پیش ترسیدن در کار نیست. برای اون که ما میخواهیم یا نمیخواهیم، امروز زندگی، پیشروی جامعه به این واسطه مهمی زمانوی سخت تعلق دارد. یعنی گپ درباره اون میرود که امروز همین موادهایی که در اینترنت جای گرفته است امکان داد که امروز جامعه پیش رود، نظرشون هم پیش رود. یک زمانی بود که مثلا یک جوانی ما، یک نورس نمیتوانست فکر عقیدی خودش در 4 جمله نویسد، ولی امروز ببینید این مسنجرها امکان داد که اونها نویسن، تفکرشون پیش برن، عقلشون مثلا ریواج دیان، ایجادیاتشون توسعه دیان. مثلا یک بچه 8 ساله یا 9 ساله امروز میبیند از اینترنت بسیار چیزهای خوبه از اونجا میگیرد و اون میسازد. این یک. دوم مسئله که من اینجا میخوام ذکر کنم در مورد همین سایت ها. امروز ببینید آموزش زبان، حتی همین زبان تاجیکی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان روسی، یا بسیار مسائل ادبیات، از اون بسیار مسائل تاریخ. امروز بسیار نفرها توجه دارن به تاریخ، به تاریخ دیارشون، به تاریخ شهرشون، که این امکان میدهد که ما به یگان ممانعت با عالمی که مثلا در آمریکا نشسته است، یا عالمی که در فنلاند نشسته یا در شویتزار نشسته است صحبت کنیم، بحث کنیم که این نهایت این اصلا گرم این هدیه خداوندی است. این یک زمانی بود که علم ها به خاطر میگفتن که برای جستجوی علم از مثلا به چین رفتن، این مثلا مسئله کهنه است، ولی امروز رفتن به چین ضرور نیست. خودش همین اینترنت ما به چین میبرد، به هندوستان میبرد، به آمریکا میبرد. لیکن همون سایت هایی که واقعا علمی هستند، سایت هایی که ادبی هستند، سایت هایی که حتی ورزشی هستند، اون سایت ها هم بعضی از اون سایت ها خفناک هستند. ضمن همون سایت ها هم امروز همین خیلی به نظر میرسد که همون افراطی ها کاربری میکنن. ببینید برای همین امروز چی نمیرسد به ما همین دانش سیاسی، نظری عمیقی سنجش نمیرسد. بنابراین امروز جامعه ما، هم جامعه شهروندی، هم حکومت، هم دولت باید به یک چیز اعتبار دهد: برای بلند برداشتن سطح معنویت، سطح دانش، سطح شناختی خوب و بد. پیشنهادی من همین است که به همین مسئله بیشتر روی بیاریم و درس ها و مخصوصا ترینینگ های خاصه مخصوصا برای جوانان، برای نورسان جاری کرده شود. تشکر. سامانه های اجتماعی یا که اینترنت امروز به اندیشه من برای جوانان یک منبری است برای رشد کردنشان. اگر از یک طرف گیریم این در کدام حالت می شود؟ اگر در همون حالتی که ما از سامانه های اینترنتی، ما از اینترنت عموما از سامانه های اجتماعی با مورد استفاده کنیم، با شورانه استفاده کنیم، برای وقت خوشی و وقت کشی استفاده نکنیم از این سامانه، و این چیز باز علاقمند است به همون تفکر انتقادی جوانان که و همون وقت مثلا ما خوب استفاده کرده میتوانیم، ما درست از این سامانه، از اینترنت استفاده کرده میتوانیم که تفکر انتقادی ما رو پیش از همه رشد دهیم. و این وقت ما میتوانیم آنالیز کنیم و خوب رو از بد فرق کنیم، سر رو از ناسر فرق کنیم و از سامانه ها درست استفاده نماییم. بله تشکر. خوب فریدون هودی بویف مرامت، نظر شما؟ ما رو ضرور است که برای زهرآلود نشدن جامعه ما، جوانان ما و یا افراطی نگردیدن آنها در مد اول ما باید که سواد
расонӣ яъне таълими расониро дар мактабҳои чӣ миёна ва чӣ дар донишгоҳҳои олӣ бояд ки пурзӯртар ба роҳ монем. Ва дуввум ин аст ки бояд ки тавассути расонаҳои хабарӣ ҳам барномаҳои телевизионӣ, видеороликҳо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ки чӣ хеле ки дар ин ҷо устод истода гузаштан қисм яъне пораҳое ки яъне чӣ гуна метавон аз ҳамин гуна масалан хабарҳои бардуруғ ё ин ки иғвоангез мо дурӣ ҷӯем, чӣ гуна мо ростро аз дурӯғ фарқ карда тавонем. Ва аксарияти муаммои ҷавонони мо ҳам ҳамин аст ки яъне хабари ё иттилои дурустро аз нодуруст фарқ карда наметавонанд. вақте ки шабакаҳои иҷтимоӣ истифода бурда мешаванд, бояд бидонем ки дар қафои ана ҳамун саҳифа, дар қафои ана ҳамун шабакаи иҷтимоӣ кӣ нишастааст ва он чӣ мақсад дорад. мо инро бояд дарк карда тавонем ва ба вай бояд ки ҷавоби посух дода тавонем. Масалан агар мисоли оддӣ мегирем, вақте ки суоли нахустине ки шумо барои ман додед, гуфтед ки тадқиқоти социологӣ аз куҷо гирифта шудааст, яъне натиҷаи аз куҷо омад барои мо. яъне мо такя мекунем ба манбаъҳои расмӣ. вақте ки журналист сухан мегӯяд, чӣ дар телевизион ва ё чӣ дар рӯзнома, вай дақиқ сухан мекунад, вай бояд бо такя ба сарчашмаҳои асосӣ, ба манбаъҳои расмӣ такя мекунад. аммо дар шабакаи иҷтимоӣ чӣ? дар он ҷо назорат нест. ҷавонон метавонанд ки гумроҳ шаванд, яъне дар он ҷо шояд агар вақте ки сатҳи маърифати вай паст аст, пас вай метавонад ки гумроҳ шуда бошад. боварӣ ва эътимоди мо комил аст ки ҷомеаи мо, ҷавонони мо соҳиби илм ҳастанд, соҳиби маърифат ҳастанд, аз таҷрибаи бои зиндагӣ, аз таҷрибаи мутахассисони шахсони бо таҷриба албатта дар зиндагии худ самаранок истифода мебаранд ва боварӣ ва эътимоди мо қавӣ ҳам ҳаст ки бар зидди чунин гурӯҳҳои ифротгаро ва ақидаҳои онҳо ҷомеаи мо имрӯз омода ҳастанд. ва шояд баъзан ҷавонҳо ҳастанд ки гумроҳ шаванд, аммо дигар ҷавонҳо ҳастанд ки онҳоро пеш хоҳанд бурд. ташаккур. меҳмонои азиз, устодои арҷманд, коршиносони муҳтарам, барои иштирокатон дар ин барнома ва шарҳу андешаҳои бисёр ҷолиб ба шумо сипос мегӯям, ба хотири оне ки вақти қимати худатонро дариқ надоштед. гузашта аз ин аз мавқеи баланди шаҳрвандии худатон истифода карда омада гуфтед ки мо ба ин масъалаҳо бетараф нестем ва сипос ва фикр мекунам бинандаҳои азизи мо аз ин суҳбати мо барои худашон албатта баҳраҳои тоза гирифтанд. ва дар анҷом ман як нуктаро гуфтанӣ ҳастам ки воқеан аз خلاصه سخنهای کارشناسای برنامه یک لایک گذاشتن اگر آن ناسنجیده باشد برای ما دردسر است و همیشگی وقتی ما در شبکه‌های اجتماعی، در سامانه‌های اجتماعی یا در مسنجرها فعال هستیم، همیشگی از عقل و اندیشه بیشتر کار گیریم، به خاطر آنه که یک حرف ناسنجیده میتواند دردسری زیادی را ایجاد کند. به سبب بزرگان ما نگفتند که سخن سنجیده گو تا دوست را دشمن نگردانی، زی حرفی بی تأمل آشنا بیگانه میگردد. این برنامه توجه باش و تا برنامه نوبتی ما گفتیم که برنامه نوبتی ما حتما در مورد سواد رسانه‌ای است که ادامه منطقی موضوع امروز است. خیر.